Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
واغفر لنا ذنوبنا وبلغنا